Iż-żjara f'Iżrael kienet waħda mill-aktar affarijiet diffiċli li kelli nagħmel bħala President tal-Parlament Ewropew. Hekk stqarret Roberta Metsola fil-ftuħ tas-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburg fejn aġġornat lill-MEPs dwar iż-żjara li għamlet nhar il-ġimgħa li ma' dikjarazzjoni intlaqat b'ċabċib mill-plenarja kollha. Fid-diskors tagħha l-President Metsola qalet li s-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani qed tħasseb lil kulħadd u insistiet li r-realtà li rad bajnejha hija ta' tkexkix b'diversi ħajjiet ta' nies innoċenti jinsabu taħt theddida. Irreferit b'mod partikolari għal qtil tal-massa li wettaq il-grupp terroristiku Hamas u tenniet li dan ma jirrappreżentax l-aspirazzjonijiet leġittimi tal-Palestinjani. On October the 7th, the world awoke to the worst terrorist attack on families in Israel in generations. Hamas committed mass murder, kidnappings, rapes, torture, mutilations and desecrated the dead. Il-President Roberta Metsola qalet li żjara ta' nhar il-ġimgħa saret wara diskussjoni mal-mexxija tal-gruppi politiċi tal-Parlament Ewropew. Metsola qalet li l-Parlament Ewropew se jkompli jagħmel dak kollu possibbli biex l-innoċenti ma jsofrux f'dan il-konflitt. Qalet li l-Parlament Ewropew dejjem se jibqa' jimbotta l-soluzzjoni li tkun ġusta u l-permess tagħha Iżrael u l-Palestina ikunu żewġ stati li jgħixu fil-paċi ma' ġenb xulxin.